Amakuru atugezeho aka kanya kuri ubu ngubu wa mugabo wari warazengereje M23 ku rwego ruri hejuru birangiye aka kanya asezeye ku mavoka, asezeye ku mikeke, asezeye ku birayi, byanga bikunda tike yiwe M23 yamaze kuba iyimukatishiriza. Uwo nta wundi rero ni generali w'ingabo z'abarundi wari warigize akaraha kajyaye hano muri no misozi ya Rurambo, aho ntahandi muri Uvira. M23 ikahamurasira agakomereka bakamujyana mu bitaro, bikarangira M23 nabwo ibategeye mu nzira ikabarasaho n'ubundi akarurokoka bamugeza mu bitaro. M23 ikohereza babatekinisiye babo budushoka ngo bagende baje kugira gutya bamukubitira utwo dushoka aho ngaho mu ibyo bitaro ndetse n'uduki twose, bikarangira arurokotse bagapanga plani yo kumujyana kumuvuriza mu Bujumbura. Bikarangira kuri uyu munsi wa none muri operation n'ubundi yari yateguwe M23 bamutegera mu nzira n'ubundi baramurasaho, ariko birangira n'ubundi bamuhamije amasasu n'ubundi mu bikomere n'ubundi yari afite, ariko birangiye tike yiwe ikatishirijwe akiri mu nzira agenda. M23 ibimukuye ku birayi, ku mavoka, ku mikeke n'ibindi byose. M23 iba ibimukuye. Uwo nta wundi rero nuwo bita Rukumeta. Uraza kumva aya makuru neza 5/5. Yes, 5/5 bakunzi bara Difference TV, reka mbifurize kugira igitondo cyiza cy'umugisha kuri mwe mwese mukurikiye amakuru kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Yes, tudatinze rero reka mbanze mbabwire kugira ngo ibintu bigende neza cyane, ubanze urebe muri comment, uraza kubonamo link ya WhatsApp, uze kuza kuyijoininga, uraza kuza kubona ama video ndibuze kuza gushyiraho y'ibintu byanyabyo byahangaha kuri uru rugamba ruri kubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo noneho mubyemere neza. Ibi noneho nabyo biracanganye mwoka byara, nanjye ubwanjye byancanze, nawe ubyumve uraza kwisobanura. Reka rero mbanze mbanyurire mu ncamake z'aya makuru. Ngira ngo ahari abenshi mushoye kuba mwarabibonye mu minsi ishize cyangwa se mukaba mutaranabibonye, muraza kuza kubibona. Ese ibintu by'Imana koko buriya birakorara? Unyandikire muri comment umbwire nimba ibi bintu, turabizi ko Imana ishobora byose, nimba koko ibi bintu biri buze kuza guhira izi ngabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi mu minsi yashize zagiye mu rusengero, zigenda abafite ibikomere ku mitwe babo babarasha amasasu ku mutwe, abandi mu gatuza, abandi mu maguru, abacitse amaboko, abagize gute, bose barangije bajya mu rusengero aho ngaho nandi muri Side Kivu, bajya gusenga basaba Imana ngo ibarinde ibahe imbaraga. Ubwo bagenzi babo bari barapfuye, ibyo byose barabibona, baravuga bati reka tujye kwiragiza Imana idufashe tuzatsinde uru rugamba. Ese ko kuri uru rugamba bazarutsinda? Iyo Mana iri buzabafashe? Munyandikire muri comment mubimbwire koko nanjye mbimenye. Duhita tujya ku yindi verisiyo. Sinjya mbibabwira ibi nabyo byongeye biraba, byo ni ibyanyabyo 5/5. Jya mbabwira ibisambo. Hano hari ibisambo bikomeje kuyogoza aba bagabo, uyu mugabo w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu kanya ibisambo birongeye bimweretse yuko nta mikino bifite. Ibi bisambo ntibizwi, natwe ubwacu ntago ibi bisambo tubizi. Bimuramuhekuye mwoka byarama, biramuhekuye, amakuru y'ubutasi yose birayajyanye, ndetse bimutwara n'abantu 19. Birangije si ibyo gusa biranagaruka aho bari bacumbitse muri izi ndake zabo, baraza bamena essence baratwika. Ibyo birarangira ni ku munsi w'ejo byabaye bishyira muri uru rukerera iby'ibyo bisambo. Ibyabo barundi bo bagiye mu rusengero bakajya kwiragiza Imana, ni ku itariki hafi 30 niho byabaye, 31 gutyo. Noneho nanone rero Evariste Ndayishimiye nawe babagize gutya, bakoranyije inama hano mu Burundi ku munsi w'ejo, irimo Prime Niyongabo,
abandi bakomeye aho mu Burundi irimo chef d'état major w'igisirikare cya Kongo, harimo ministre wa Kongo nawe ushinzwe ibya gisirikari, hakabamo n'abandi bagiye bakomeye, ariko ibyo byose babikorera hehe? Ku itumanaho bakoresheje ikoranabuhanga. Niyo nama yari iri kubera. Uzi byarangiye bite? Bashwanye hafi no gutukana kuri ba mama wabo, birangira ikinama yari igamije cyose kitabaye. Ndaje mbikubwire neza uko byagenze neza 5/5. M23 yakomeje kugaragaza yuko nta noneho yaciye impaka, yaciye byose, kugera Kinshasa bagahirika Antoine Felix Tshisekedi bakishyiriraho perezida wabo. M23 mwita imaze kubitangaza mu kanya gashize rwose ko bagiye guhirika Tshisekedi bakishyiraho perezida wabo rwose nta mikino. Byose ndaje mbikuvire imuzi n'imuzingo. Nanone kandi Beni M23 ihakoreye agatendo, abatasi babiri barahafatiwe. Bamaze kuhafatirwa, ikikoze ihashyize imbunda z'imizinga za danje. Bakimara kuzihashyira, akadrone nabwo nanone kaje kirukanka, kaje gutata karebe uko bimeze, bagahata umuriro. Ariko ntago bigenze bite, ndaje mbikubwire neza 5/5. Nanone muri Uwari kare, muri yo territoire yaho mu bice bya za Marembe naho bita More, M23 yahashyize icyitwa intwaro. Ndakubwiza ukuri, karahabutaka. Ndaje byose mbikubwire neza 5/5 ibyo operation, ndetse no ku ruhande rwa FRDC nabo kubwira uburyo bahise bitegura 5/5. Ni nako kandi mu mikenke naho ambushi yongeye gukora ku Barundi, ibahekuramo babiri b'Abarundi bahise basiga ubuzima muri ambushi ikozwe n'aba barwanyi batwirwaneho, birangira igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutakaza abandi babiri. Iyo nambushi nayo yakasa mutwe. Reka rero tudatinze, iyi katogota nayo ko mbona ari danje. Iyi katogota nayo ko mbona M23 yakoze iyindi operation yanditse amateka, ititije iyi FRDC. Tudatinze rero, reka bakunzi banje babwire rero duhere ahangaha kuri iyi operation ya M23 yakoze. Akose abariyo dutangirira hora oya, reka dutangire hano kuri ibi bisambo bikoze kuri Evariste Ndayishimiye. Nanone abagera kuri 19 barabatwaye, abatazwi baraje binjira muri hano muri Uvira, barangije binjira mu birindiro by'aba Barundi bakuramo 19. Nta rusasu rwavuze. Ibi bintu ngenda mbivuga abantu bakavuga ngo ikinango iki, ariko ngewe icyo nihaye ni ukwinjira nkazana bya bindi ushobora kumva ukagira ngo ni filime, ukagira ngo ni filime, cyangwa ukavuga ati ntago binabaho. Uku rero niko bigenze. Barinjiye bashimutamo 19 barabatwara, ariko icyari kigamijwe kwari ugutwara ibikoresho by'itumanaho bari bakeneye. Ni ibikoresho ni radio za gisirikari bita ngo ni main baka, ndetse n'inyandiko zerekana gahunda aba Barundi bafite, ndetse batwara ndetse igitabo ngo cyitwa ngo ni signal what simbizi, ariko ni igitabo gikoresha iyo radio, ndetse n'impapuro z'urugamba bari gutegura. Byose barabitwara. Batwara n'uwari ushinzwe kwandika ibyo urugamba uko bagiye gutegura uko bimeze, nawe baramutwaye, n'abandi bagera kuri 18. Bose bahita baba 19 barabatwara barabajyana. Bakimara kubajyana n'ibyo bikoresho byose babitwaye, si banyuzwe, bongeye baragaruka. Mbivuga ko ari ibisambo, kuko bagiye kwiba, nyine bagiye kwiba abandi.
bamaze kubitwara baragenda n'ubundi baragaruka mu gitondo ku masaha y'isa 11. Bakimara kugaruka icyo bakoze basuye n'ubundi kuri bya birindiro byabo, barangije babimena esanse, bashyiraho ikibiriti barashumika barigendera. Umwotsi niwo ukanguye aba basirikare b'abarundi. Icyo bakoze bahise ko bareba bagenzi babo, basanga bamwe babuze, bagiye kuri radio ngo bagire, basanga inkuba zayikubise. Bagiye kureba mu bundi bubiko, basanga bimwe na bimwe byagiye, imitegurire y'urugamba yagiye tayari. Bahagurukije amadrone berekeza mu kirere, amadrone 2 niyo bahagurukije kugira ngo bagire bashakishe barebe yuko babona abo batwaye bagenzi babo ndetse n'ibyo bikoresho. Amadrone ngo ya za gazeri niyo bakoresheje bashakisha babatwaye ibyabo, ariko byose birangiye bifashe ubusa, nta n'umwe bashoboye kuba bafata. Uvira M23 ubu ngubu ntigiye kuyigaho neza 5/5, dore ko ubu ngubu ibonye icyo icyayifasha kugira ngo ibigeremo neza. Iyi radio batwaye niyo bazajya bayikoresha bumviriza aba barwanyi b'abarundi, ndetse n'iki gitabo kizajya kibafasha kuyikoresha bahindura amasinyare bumvirize hirya no hino. N'urugamba uko bateguraga bararujyanye, ariko ubona bo n'abanyabwenge bagiye guhindura imikorere, ariko babaciye intege. Mu gihe baraba bari gutakaza izo mbaraga, niko umwanzi wabo araba basatiriye. Reka aya makuru tube tuyaretse twerekeze ku ngabo z'abarundi. Nanone izi ngabo z'abarundi mwarabibonye, aho nta handi ni muri Ruvunge, Side Kivu. Ngiye kuvuga ngo Side Gitunguru, Side Nyanya, ni Side Kivu, muri Kivu y'Amajyepfo. Izi ngabo z'abarundi murabizi zarwanya urugamba rwinshi na M23, nahe hose bararwana bagira gute, barakomereka ku bwinshi, bamwe bahatakariza ubuzima, abandi bahinduka abafite ubumuga, sinzi uburyo nabivugamo. Nyine ubwo barakomeretse, babura ingingo z'umubiri, bahinduka ibyo bahinduka, ariko bakomeza bafite ubuzima. Noneho rero babonye ko ibintu bidashoboka, barangije bajya mu rusengero, abaturage barumirwa, avuga ati ibi ni ibiki mwoka byara. Abarundi baragiyeho barasenze, babuze ingingo zimwe na zimwe, abagifite ibisebe bikomere barasenga, abakiri bazima barabyina bashimira Imana, barangije barayisaba, Imana rwose udufashe, aduyi rwose atumereye nabi, uduhe imbaraga zo kumutsinda. Ese izi mbaraga basabye Imana iraziba? Nanjye ndakwibarije wowe unteze amatwi, izi mbaraga Imana irazibaha bajye kurwanya M23 bayitsinde? Reka tubitega amaso turebe uko bizagenda, nimba koko izi mbaraga bari buzihabwe n'Imana, bagashobora kuba bagira gute, batsinda aduyi wabo ariwe M23. Twerekeze rero ahangaha mu Bujumbura. Mu Bujumbura bagize gutya, bavuga ati M23 ikomeje kutumerera nabi cyane, ikomeje kutugira gutya, reka twebwe duterane dukora inama, nubwo tutari kumwe bitewe n'inshingano zimwe na zimwe dufite ziri kure, reka tubiganirireho turebe uburyo ki tubigenza. Iyi nama rero yari igamije iki? Iyi nama yari igamije ko uyu chef d'état major w'izi ngabo za FARDC hano muri Kinshasa, ko basaba kongera ingabo, ko bari barimo basaba ingabo 4,000, batayo enye, ubwo zigizwe n'abasirikare 4,000 simbizi, ubwo ni mu 3,200 gutyo, nimba atari na 600. Bari gusaba izo ngabo kugira ngo zongerwe mu bice bimwe na bimwe bari barimo bavuganaho,
kuko babonye yuko M23 nayo yazanye ibindi bikoresho. Moshera na M23 yazanye ibikoresho we mama na yake. M23 bari barimo bayikubita mu minsi yashize, ubona ko ibintu bimeze nabi, ariko kuri ino nshuro ya none ibikoresho yazanye wasanga imbaraga yari iri kuzishyira mu gushakisha ibikoresho, none ubu ngubu bikabijije. Ibi rero byatumye aba bagabo bo mu Burundi bakimara kumva icyo cyifuzo bahita bavuga ati muduhereze ibikoresho, imbunda, amasasu, imyambaro, ibikoreshwa byifashishwa nijoro, natwe abasirikari tubabahe. Ati ntabyo dufite, murabizana tubishyurira. Ubwo amatiku atangira guhera aho ngaho. Ati murabizana tubishyurira, twe turabishyura kugira ngo muze murwane intambara hano, muzana abasirikari, amafaranga yo kubaha arahari. Abandi nabo ti wapi, muduha amafaranga tugura ibikoresho tuha abasirikari. Ti mubanze mubazane. Baracyocoranye barashwana, batangira kugira gute byose, hafi no gutukana ku babyeyi babo, birangira banakupanye bose, umwe yivanaho ku murongo, undi yivanaho ku murongo, n'undi yivanaho, birangira inama isheshwe nta mwanzuro n'uyu n'umwe ufatiwemo. Yumvire abantu b'abagabo kweri bose bazima bafite ibitekerezo nk'ibi, kandi ngo bari mu rugamba. Ariho niho M23 ibonera ibintu nk'ibi, kavuga ati sha mukomeze muduhe umwitangirizwa, turaje tubereke tubahe isomo. Muranyihangane ijwi nyine ibicurane ntago biba byatumye umuntu avuga neza, muramubyihangane, n'iminsi mike bizaba bishize, ijwi ryongere rigaruke neza 5/5. Ibyo rero biba birarangiye, ariko ngo icyaje kuba cyagira gute cyasa naho cyongera kuba cyakigwaho ngo kizakurikira, nuko ngo hashobora kuba Evariste Ndayishimiye yasubira muri Kongo, cyangwa se uyu nguyu Tshisekedi akaba ariwe waza, cyangwa se akohereza intumwa zikaza hano mu Burundi bakabiganiraho neza, bakanoza uburyo ki urugamba rugiye kuba rwakongerwamo izindi ngabo. Si ibyo rero aho ngaho reka duse n'abahava twerekeze aha ngaha muri Katogota. Amakamyo 6, ibifaru 2, amakamyo 6 yari arimo abasirikare, ibifaru 2, imbunda 4 zihanura indege, byerekejwe muri Katogota. Byamaze kuhagera, abasirikare bajya muri pozisiyo, imbunda bazishyira neza aho bagomba guhanura indege. Mwibuke neza ko indege zatangiye gukoreshwa hano muri Warikare, zirimo zirarasa, bongeye kuba ndetse aba FRDC banavuga yuko bagiye kugarura za Sukhoi ku rugamba, ndetse bakagarura n'amadrone menshi ahangaha muri ibi bice bya Katogota. M23 nayo itako izana amakamyo 6 y'abasirikare ndetse n'ibifaru 2 n'izi mbunda 4 zishinzwe guhanura indege. Kera kabaye izi ndege rero zihaguruke boom. Murabyumva namwe ikigomba gukurikira. Iyi Katogota ibyo byose niho bigize gute bishyizwe ku ruhande rwa Kinshasa, nabo bakoze ibindi. Ibi rero ni nabyo birimo byatumye iriya nama iba. Nibyo byatumye iyi nama iba. Uyu chef d'état major ahamagara akababwira ati mwongere izindi ngabo. Nanone ku rundi ruhande hari umujenerali wagaragaye mu mashusho ari kuraburiza Tshisekedi, ababwira ati aho twasabye gushyira ingabo 1000 usanga ngo hari ingabo 300. Ibyo twasabye gukora kugira ngo M23 itagomeza kutwigaranzurana no kutwigarurira ntago bigeze babikora. Ayo mashusho nayo ndazi kuyashyisha muri groupe muze kuyabona, murebe ukuntu ibintu biba bimeze. Nampamvu M23 igira gutya rega ikigarura. Abarundi muba mu nkasira, namwe muzajoininga groupe ya WhatsApp bye mbibereka. Bakongomane namwe nabonye mwatangiye kunyiha,
muri kunuka mwiringara rya rindi ryanyu sinzi ukuntu umuntu arivuga, namwe muyijoininge njye mbereka iby'ingabo zanyu zikora. Amavideo aba ahari tuba dufite some proof, namwe mwirebere. Uwo mujenerali rero akomeza naburiza yerekana uburyo cy'ubutegetsi budashoboye, uburyo bubananiza, uburyo bapfa bagira gute kubera ko babuze ibibafasha. Nuko M23 ikagomeza kubereka igihandure. M23 reka turebe. M23 nanone yaciye impaka kigomba byanga bikunda gushyiraho ubutegetsi bwayo. Igomba gushyiraho ubutegetsi bwayo igatora na perezida. Igashyiraho rwose bagatora perezida uyu nguyu Evariste Ndayishimiye uyu nguyu Antoine Felix Tshisekedi bakamuhirika akavaho, bamwica, bamufunga, yava ku butegetsi agahungira ahandi. Ibyo ntibibareba, icyangombwa nuko bo ngo bagomba gushyiraho perezida wabo. Ariko abantu batangiye kwibaza nabo bakibaza, SK murajya ku ibyo ngibyo, murajya kujya kumuhirika kandi bari kuvuga yuko n'ibice mwafashe mushobora kubivamo isaha ku isaha. Ibyo bintu bizakunda? Namwe mumbwire nimba koko bizakunda, cyangwa se abandi bakavuga bati mwakabaye muri kubivuga, wenda mukavuga yuko mugiye kwishyiraho, kuko mwakomeje kuvuga yuko ngo mushaka gushyiraho ngo bashaka gushyiraho leta yabo yigenga. Iyo leta wenda icyakabashoboke ari ugucamo Kongo ibice bibiri, ahasigaye icyo gice cyabo bigengaho akaba ari cyo batoreramo perezida wabo. Ibyo ni ibiri kuvugwa gutyo, ariko byo babyitangarije yuko bagomba kujya kugira gute guhirika Antoine Felix Tshisekedi. Babyitangarije byo rwose kabisa. Reka tubirebe koko nimba bizabashobokera, bizanabahira. Reka nanone turebe mu yandi makuru tunanasoza ni aho bita Beni. M23 yahafatiye intasi ebyiri zari zabinjiranye Beni muri Chavinyonge. Intasi ebyiri zari zabinjiranye M23 yazifashe, ikimara kuzifata izana ibibunda, irestara, iritegura neza, imera nk'iteguye urugamba. Ariko ibyo byose igihe yabikoraga n'abo batasi yabafashe, mu kanya gato hahise haza drone iza izenguruka ifotora, igira gute ikora ibyo ikora. M23 iba yayiteye imbone, irangije iyimishaho amasasu. Nibyo nakubwiraga. Drone nayo irakomeza irazenguruka ikwepa M23 iyihamisha amasasu, ariko birangira drone n'ubundi yandurutse irigendera. Mu kwigendera rero ijyana ibyo yari imaze kugira gute gufotora. Ni nako kandi ahangaha nanone ni hehe? Ni muri teritwari ya Warikare, Marembe, More. M23 yahasize intwaro ziremereye, ndetse ku ruhande rwa FARDC nabo batunze abasirikari ku bwinshi, babazana muri za helikopteri za Mi-17. Izo helikopteri nizo zari ziri kubazana zikabashyira kuri uno mugezi wa Rowa, niho bari barimo babashyira. Abandi bakabajyana no mu mujyi ino centre ya Warikare, n'abandi bakagenda babashyira ahandi. Ariko nanone M23 nayo yiteguye ibibunda, irabishinga, iribyerekeza muri Warikare neza. Irangije nayo abasirikari ibakomaho, avuga ati mube stand by.
harabura gatoya dutegereje itegeko kugira ngo dutangire igikorwa. Aba nabo bati natwe turiteguye, ni karibu muze turabakirana yombi. Ibigiye kubera muri Warikare bisa naho ari amateka, bigiye kuzana andi mateka mashyashya. Yes, gusa nanone rero ntago nabura kutababwira ko operasiyo ya rwa rugamba rwabereye ahangaha mu Rurambo muri M23 ihanganyemo za Wazalendo ndetse n'aba FRDC n'abarundi. Umurundi wabo wa mujenerali bita ngo ni Rukweti Ruki, izina ryiwe naryo riracanganya ukuntu, ariko ndabizi neza ko uyu mujenerali nimba ari umujenerali nimba ari umukoroneri rero namubabwiye aho namwanditse sindi ko habona, muraba munyihanganiye. Uyu rero baramurashe bamujyana kumuvuriza muri bino bitaro bya hano muri Warikare. Mu nzira barabaha bategera barabarasa, ariko birangira n'ubundi bahamugejeje. Mu kuhamugeza M23 nayo irakomeza irakataza, igira gutya n'ubundi imusangayo mu bitaro. Birangira misiyo yabo bari bagiye kumwicirayo ntibyakunda, babonye yuko M23 ikomeje kumugendaho nabi cyane, bapanga operasiyo n'ubundi yo kumujyana hehe mu Burundi, akaba ariho bajya kumuvurira. Ibi rero M23 nabyo yahise kibimenya, irabapangira. Kare mu makuru twe twababwiye yuko operasiyo bari bakoze bari kumujyana bamucisha ku mupaka za Kavimvira, birangiye n'ubundi uyu mugabo M23 mu rugamba bari bahanganyemo bari kumujyana. Ambulance nimba ari ambulance imodoka yari imutwayemo, ubwo navuga ko yari yahindutse nka ambulance, barasagura irahirima, bamukuramo akiri mu bikomere n'ibiki, bamushyira mu yindi. M23 umuriro bibukomeza kuba umuriro, barahatana bararasana, reka sinakubwira. Birangira uwo mugabo n'ubundi bamutwaye amarasasu, n'ubundi bamwongera andi, bamwinjiza mu gihugu cy'u Burundi, bamugeza kwa muganga yamaze gushiramo umwuka. M23 uwo nawe iba iramugize gute, iramwivuganye. Ngayo nguko ntago bizoroka. Ni nako kandi ahangaha mu Mikenke ubwo ibyo byari biri kuba, M23 naho yafashe intasi ebyiri z'abarundi. Izi ntasi ebyiri rero yazifashe, nitwirwaneho ariko yari kumwe na M23. Irangije abarundi nabwo none iba irabahemukiye, reka sinakubwira. Abarundi bakomeje gutakariza abasirikari babo hano ku bwinshi. Wa mujenerali mise mubona bamwita Rukumeta, ubu yamaze kuva ku birayi, yabisezeho rwose, amavoka, imikeke n'ibiki byose abisezeyeho. Yes, bakunzi ba Radio France TV, reka mbifurize kugira ibihe byiza. Muranyihanganira ibicurane ntago byoroshye, izuba ryaje, ivumbi nuko murabyumva nuko. Reka mbifurize kugira umunsi mwiza ndetse n'akazi keza, ari nako mbararikira izindi update. Bavuga ati nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo rwose, agasubscribe kaba gakenewe, na like na comment rwose zidufasha kugenda tuganira neza, tureba wagwana uko bimeze, ukatubaza tukagusubiza. Icyo utubaje tudafitiye igisubizo tukagishakisha tukakubwira, twakibona tukavuga ati twakibonye rwose kabisa, tutakibona nabwo tukavuga ati twakibuze. Yes, ciao ciao.